nous do tanu nous ne le do to ho me ba e pere ki hwe de dia yele amo me ne dia ne hwe yo 60 ans o do 25 ans ni cho dadu o tagba do ni ba yo sun lo po sa no ya etenyo no kwinyo no penja avunvio tone ane amoro kan tagba do no hwe dia ado nu ko an total don no fine bo blo tentu vovode dadu o tagba do ma ba produit de bo wu da do nu ko ne susi nu e abo ai blo tentu so vodon de do tabo da no me iyo gbo we no le samule do kote don no fine bo de kon no fine bo come pa wa da me po bi ado couleur vo bo wele su gbeto awa temo ba produit de bo sabo mi ado tenti me ne susi nu e ya a tous en mettant alo no vi ne afongba fonka hwegbe ya de ya ne mo photo ya ye wuri photo do prison ere ya anye mo photo to de dimbo ero photo publier egbe meme but ne gbo ni eye ku afe ba wada to mechi mo nde e mo afin me ka ibo meje ka be blo ten to da wada mewe ten to kulo te yin ni din we ton ko mi ka do to si sanite me mi de si pourquoi egbe wu male mo onu okwujita won me den ni ile wu ni kekere ayo prison abuka chi nu edo tanu nu ne le do to ho me ba e pere ki hwe de dia yele amo me ne dia ne hwe yo 60 ans o do 25 ans ni cho dadu o tagba do ni ba yo sun lo po sa no ya wen mu lo je no de lo liji hon to gbo jai don nu ne le fo zogu to ni dade tania ye mo sun won de bodo ma sha su bo gbenu kan to bo mo we gomla no koto sa yo na no ya ye wuzu to bale mo bi me na dota pon nu kon we. Que ce soit pour rire, apprendre ou simplement passer du temps à regarder des contenus amusants, il y en a pour tous les goûts sur cette chaîne. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a permis de découvrir de nouveaux contenus divertissants. Merci d'avoir regardé et à bientôt.